Бул айыл мындан 60-70 жыл мурда 30 адырга көчүп кетишкен кербен колдуктар үчүн азыркы күнгө чейин өзүнүн актуалдуулугун жогото элек. Себеби бул жерде алардын ата-бабалары 200 жылдан ашуун жашашып, алардын 5-6 муун ата-бабалары ушул айылда жайгашкан мазарга коюлган. Урпактары бул мазарды ыйык тутуп, эскеришип, Куран окуп келип турушат. Кербен кол Кара Суу районунун аймагында Лангар айылынын жогору күн чыгыш тарабында эки тоонун ортосунда жайгашкан чакан айыл. Кербен кол айыл мазары бул жерде ошо Коңур Кожо бабабыздан баштап баары ушул жерге коюлган. Бүгүн Кара Дөбөдөн, Отсадырдан, Алайдан, Гүлчөдөн келишти, Өзбекстандан азыр келетишат. Баары келип бул жерде Куран окуп, ушул жерде кан чыгарып, ушул жерде бүт баары туугандар таанышып, ушул жерде баарыбыз келип отуруп, ушул жерде биз Кудай кааласа чогулушубуз жакшы өтөт деп ишеничте. Бул жерде биздин ата-бабалар өткөн мазарда биз турабыз мына. Жашпыз, биздин алда мешет өскөнүн элес билем да, ушулар коюлган, чоң булар коюлган, канча жакшы кишилер коюлган мазарга, канча чоң булар, чоң элерибиз коюлган. Баарын ушу биз эми ушул жерде жашап, мен ушу турмай кошунуп, баарын элес билем да. Мына жерде чоң буларга баарын жаккан жери жайылып болсо, торкол болсун. Ошол атам айтып калчылар кичинебизден ай жарып алабыз деп. Биз эми алайда өсүп калдык. Баары айткандай ошол өзү тагытуу мына Өзбекстанда жашаган экенбиз. Мына аэропорт турган жер биздин чоң аталарыбыздын жери болот дешел атам. Кожобат баардык ошол жерде жашап, ошол жерден өтөлөп келип анан бу жерге туруп калган экен карван кылганбыз. Фронттон бу? Жамала Наржан. Алайга барып ошо Өзү куралы деген жок. О жерде айжорлар. Аяк жээн болот, анан ошол жерге барып туруп калып ошол жерден анан эметкен. Анан ошо чоң аталар Ahmet, Mehmet'te ошо биз Ahmet'ten тарагабыз. Mehmet'ten бул тарагандар эмекелер. Ошонтип ошол атам такытуун ошону мен айтып калат эле ошо биз ай жарып алабыз деп. Кичинебизден ошо 7-9 атага чейин санап айтып берет эле ошондо. Кыргыздар чачылган экен, доор болгон экен, биринин этегинде жаңгыдай жетилешип барып калган экен, жер которуп. Кимдер гана которулбады ошол мезгилдерде. Шудан көбөйүп, шудан уланып куралып азыр көбүйлө болдук, көбү жарымы Бишкекте, Ошто, аяк таркалып неме болду. Бул жерде эми бизден чоң ата, түркү чоң аталарыбыздан 4-5 поколениеде адамдар бар экен. Ушулардын рухтары колдоп жүрөбүз баардыгыбызды. Ынтымактуу болуп, бактылуу болуп, байдылуу болуп, ушулардын дуа жакшылыктарга насип этсин. Чындыгында ушул жерде биздин чоң бабалар жатат. 5-6, 7, 8, 9 чоң аталар ушул жерде. Ошолордун мынау кабырына келип Куран окуп, ушуларды бир кабырда ушулар бир козголду. Ушу биздин келгенди билет булар. Ушуларды Алла рахматын алсын. Биз тууган урук тынч бололу. Эли журтубуз аман болсун. Жашап жаткан мамлекетибизге Аллах Таала тынчтыкты берсин. Бул айылдагы мазарга өткөн жылы да 2 жолу келишип, 2 жагын тосуп, акыр-чикирден тазалап, кан чыгарып, эскерип Куран окуп кетишкен болчу. Быйыл да 3 май күнү бул жагы Алайдан, ары жагы Өзбекстандан, Кара Суу районунун 30 адыр, Кара Дөбө, Фурхат, Лангар, Топтерек, Жаңарык жана башка жерлеринде жашаган кербен колдуктардын урпактары чогулушуп, мазарда Куран окуп, ата-бабаларын эскеришти. Андан кийин бул жыйынга катышып жаткан аксакалдар бул аймактын тарыхы жана көз өтүп кеткен ата-бабалары жөнүндө баян кылышты. Мына бүгүн жакшы күндө, жакшы айларда, жакшы немелерде мына ата-бабаларыбыз коюлган ыйык жерде турабыз. Биздин чоң бабаларыбыз, чоң энелерибиз ушул жерге коюлган экен. Мына ушул жер ыйык жер биз үчүн.
Bundan bir yıl murun gelip ayaklayan qarab, yaxına qılıp, tazalap, gelecekte bizim gelgenimizin maksatı bizdagi Allah bergen ömürde yaşayız, bizim gözümüz ötkendeyin bizim bala çaka. Nevrelerimiz de şu yerdi bilgen, şu bizim şu lörün, şu bizim kervan kolusu. Nasıldan o şu nemege çeyin, takağa çeyin, şu bizim kervan konuken ilgerten. Hem biz soğuştan giyin töröldük. O çeyimine abanakan aytı öttü hazır. Her bir kıştoğda bulak bolgan, bulaktın gözünde yaşıyor. Su menen su oluş gerek de. Buna domuz ölgön diye buna tuğandar uşaklar geçen bizdiki anağı kırgızı turgan yeri şu sögöt. O yerde tuğanda odan narjanında cenayı var. Şu bizim kıştoğu şey, Seytul'un nemesi. Odan giyinken çoğur kayırlar, adilurlar, nemeler, şerevalar yaşayan kıştoğlar. Buna ayaktağılarga giyin, başka nemetip düşötü gel. Janayet öttü, Salidin kolxozlaştıruvda taldık örönünde birinci bizim el kollektivizasyona girgen eken. 33. yılı. Ben arxivden dokumentini alıp gelip gördüm şunu. 33. yılı şu kolxozun atını ne koyabız, o bu dep talaş tartışıp olup durganda şu kansa degen yerimiz var, o nerede? Hazır Amanaka üy saldı, şu kansa. Şu bizim Kaypas kolxozunun garajı, kantoru eken. Anam da attan gelip, bundan turup kalıp, tüvvete alıp gelip kalıp, ya biz İsveç'ten kaçmazdan kalkozun atın kaçmaz koyuyoruz. Yiyin anan kamyonun kalkozu olup kaldı. Kamyonun dikkalerinde koşuyordu. Birinci yılı koşulgan değil. O var. Sonunda nemede var ana. Arkiften ben bağırdan alıp gezdim. Daha kitaplıkta yazıp koyduk sonra. Ana bu yerde el yaşap, şöyle kara öğrettiler. Bu özüvek tuğanlar şu bir iş taktı karağın emesken de sivet bolgan emes. Mektep 4. klasga çeyin. Magazin degen yok. Buna biz göçüp getkenden giyin o yaka. Buna sivet geldi, bir 40'ımga sivet akkeyen buna sivet. Şunda yaşa bolgan eken de. Bizim hem o çadırga barıp kalgan sebebi o yerde bizim Kaypas kolxozunun 200 gektir kayrak jeri olgan. Atam karavul olup öttü o yerde, ömür boyu. Oşoğa birden göçüp barıp oturup, kolxoz 52. yılı uyuşlat, o çadır sapkozu. Oşodan giyin, el uşakka barıp kalgan nemesi de oşodan bolup kalıp otur. Dağa min kala şuyrem, bizden el soğuğu ıntımak, jakşı yaşayan, ne katta karası, orta karası, odan giyin tögörek saz, orkaldan giyin oşo takağa aşat, şirantala şundayla, bizden jellemler mukur, okuğa, mektepke, 4. 5. klasdan giyin buna Beyjarga bartılı akamlar. Buna işte akamlar nemeler. Eşek peşek menen, jom menen barıp. Anan sayız mınanda su köp düşkönde ötelbay degende uşunda kıyınçılıklar bolup жүрgөн eken ilgeri. Oşol sebepten eylenen birden göçüp otur, iş çok. Ayrım adamlarga gana iş bolgon. Buna koy bakka, жылкы bakkanlar. Kalganı yaşao üçün aylası joğana mektep kıynagan. Her bir üyden 2'den 3'ten bala internatga albayt eken o malda. Atanesi vardı, atanesi yoktuğunu alat eken. Ayla yok, balдар her yerge varıp, her kimnin üyünde okup kalgandan turmuş su aparıyla ıldıylap göçüp kalgan sebebi yamışıl eken. Bizden üy bile ötesinde olgan, ben üy bilemde, liçnisinde. Akamkine 1 yıl, ecemkinde 1 yıl okudum. 3. yılı anan karındaşlarım, ülkelerin çoğunda batmay kaldı. Atam ailesi joğanan kayta göçüp bardı. Ben barbayım o yakın, ben bu şehirde ömrüm şehirde ötsün deyip göçüp gelgen 56. yılı. 48. yılı o yaka baratıken. Kaytıp bir yaka gelip kalıp atmay atam. Şömenen kayta el bir yaka 61. yılı göçüp atkanda kayta o yaka vardı. Akırında göçüp gittik. Ben bilgenimce usullanan dağa şuur, el ıntımak, jakşı yaşap, havalarımız jakşı yaşayan eken. Şu bizim yaşa yaylağımız, şu jelleri şu. Nasıl vardı şu bizim kervan kolusu edi. Hazır hemen dağa şuur el önü östü, jakşı Karadö'de otsadı. Karadö ayılında turabız. Bizge жаңы mektep düştü. Ekataz jakşı. Sentirde oşo ayıl hökümetinde çoğ mektep bizge düşüp kaldı, nasip eken. Ana balдар okup atatladık, nevrelerimiz jakşı oldu.
Har çok yolun boyu yaşayışındayken. Hem gelecekte yani Allah bilet ko. Na sulu yerlerden hazır ukas çıktı. Çek vermeyip kayrak yerlerden. Mümkün gelecekte kayıtıp nevre çevreleri söküp göçüp gelip yaşap kalısı mümkün. Allah kalası. Yakın Allah bilet. Sebebi yaşayışında yol otat. Bunu erge gelip yusalıp yaşayıverse olur. Bir yerde tolka mal bakıp bana yaşaşka tur gelir de. Mal menen yaşıyor, iş yok, nime yok diye. O şoku baylanıştı şu o çadırda yel o şehirde toplanıp kalganda o şok. Na Furkat'ta yaşawatat, na Lenger'de yaşawatat, top terekte turganlar. Şimdi yaşawatat da el. Hem yaşayıversin, ıntımakta ömürler uzun olsun, elimizin. Vardığımız yaxşı, tınç bolsak boldu. Allah'tan şunu dileyim. Kuş gelsinler, tuğandar. Şu Siloya turgulattım. biriktiret degen hep var. Çok olsa bir şey kanagin el bol as eseptilerizde. Benim bilgenim жерді sizlerdeyle bilem. Sebebi köpçülük uçurda men boşta oldum. Şu işlegen yerimde hoş, başkandağı hoş olup kalgan. Yani buna жылғанда доңыз өлген дейді. Көбі қыстау дейді екен. Мынауыны сөгет деп қоямыз. Doğrudan o kırmızı duranda o doğrudan. О, жоғары. Bir kırmızı turanda o şehir sögöt. Қарап кетеді. Анан одан нарқысы кең жылға дейді, кең жылға ұзын, чоң жылға биік. О, неменен тұсашады. Қауламенен тұсашады. Анан нар жағы 40 күнгөй деп қояды. 40 күнгөй. 40 күнгөйден өткен жерден кейін тақа. Тақаға бір уақыттарда кәрбан деп қояды. Кәрбан қолдың аты Çıyaktан неме қаттаған екен де, кәрбандар қаттаған екен. Ошон үшін кәрбан деп қойған. Кәрбан қол деп қойған. Одан нар жағы айттым, тас Şirantala ana keyin нар жағын неме деп қоятылы? Ақтала. Ha? Ақтала, мына қаулан көрді ашып кетті. Ақтала, мына отырған жерін ақтала. Ақтала, мына ошо ақтала, екі бет. Екі, шаса. Ақтала. Тақаның белін сұрап атады, аманыка. Ау. Тақа белді, тақа белді. Тақаның белін сұрап атады. Тақаның жамбашы көл деп қоятылы. Көлден мында айланып немеге шығады. Шыранталаға. Шыранталаға шыққаннан кейін Шыранталадан жамбаштап кеткен жолдар бар. Бер жағы қызыл бірнеше деп қоятылы есімен шығып қалады анда. Ана қысқасы бір ағы дөе қоныш немен бели біз бұяқтан шыққан жылғанын бели дөе қоныштан жамбашта салық теске дейді. Салық теске. Ол да кәтті бет жолға қосылады. Жаша атышқанда елдері бар. Одан жол жылға деп қояды бір ағын. Ондағы бірінші жылға бір кәтті. Анан одан өткенде жарық деп қоямыз. Азырақ қана ондай жарылып неме түскен. Содан жарық деп қояды. Одан бұяғы неме кәрәнекеннің пешенесіндегі неме неме Жоғары. Мұқыр. Сасоян әйтел бағалды. Кішіне қарасу, кәтті қарасу, айлама. Ошол туралы айтты, айтыр. Ой, мен толдық бұрам, айтыр маныка. Кәтті қарасу. Мен әйткен састы қарасу да. Ана бұл бетіні әйткенім жоқ, бұл беті теске бет. Көбінчелі мұндай неме болып қалған, қараған. Мына бетте көбінше Режап деп, Режап, ана кейін неме Тұротаканның атасы Мұрат ағы неме деген кісі болған, Әмәт деген кісі болған. Үшінсіп, танышып, қатташ берді. Өлерді, өлгенде, мына Мәрбәт жемі әкем қойған. Ол емес анау қайнысы бар екен, мына кімін ауаң алайдық. Жол орысқан түрі. Жол орыс. Ошол қоям дегенде сен қоя албайсың.
Sök meniki degende o şerde. Ana. Oşonon keyin bildi kim jakın ekeni. Ejem aytçı eken bunaga. Men ukkanım aytam da. Menga kim jakın dep suragan okşayt mına o. Men ölgönde bilesin deptir. Aytpat birem bak mına jakın mına alыс dep bak tuğandardan mындай neme olup ketpey ajırap ketpeyli degeli karap uşul. Men bilgenden de. İlgari Karbonkol buna yen yer eken. Hiç kimge karabayt eken. Kokon kanı vazirime gelip uçulukka çıkıp gelaysa bardık moğlalın jayıp koyup bemeral jatat eken karbonlar. Bul kanday yer. Egesi yok bu dese, egesi yok bul. Hiç kimge karabagan mayıs yer deyt eken. Degende oşonda xandın vaziri Qangdı urusundan bolot eken. Qangdı urusundan bolup ola aytat eken men jiyenderim jer surap jüretdiler. Süyer men jiyenim ele oşo jere taap berdi dediler de ben qanga mesela ne kavargasından koyganda anqam makul dep beret eken de. Qandın buyruğu men ötken jer. Ana oşonu bilip algan jakşı da. Hem bizdin gözümüz ötüt, başka bolat. Oşo Qangdı urusunun tagası nemetip ençilep bergenden keyin tuğandары menen Qoңurdun baldары çoğu gelip uşul jerge oturukdaşkan. Süyorulu Qoңurdun balası olup atat. Qoңur Nevresi. Ha, nevresi. Nevresi. Ana Süyorulun ençilen. Ana Qoңur gelip atat da birinci. Hoca gelgen. Hoca. Bu Süyorulun ençilen. Yok. Qoңur gelip atat. Bu jerde Qoca biydin tarixi Xitayda жазылып турат дейт, азыр дейт. Hoca, tasma. Jorudan çıkan en birinci Qoca Bey oşa tarixqa жазылып kalıptır. Qoca Bey'de. Bizden nemede hazır bizden ilim yetişelek köp bizden jorudan neme okumuştular çıkınca kızıldegen oşa Xitayda var eken, Kokon kandığında var eken, başka yerde var eken. Hem oşalarda çoğaltış gerek. Taşkent'te var. Adan bizden Süyer'den taraganda rahmetullah men 4-cü babam Bişkek'te hakim bolup turgan. 800 asker başkarıp. Onu tarixta жазылып kalgan bol. Hiç tanbay olsun. Qayerden göçüp kelgendiz oşonda biz? Özbekistandan. Özbekistan'da. Günçü vakt dep koyat. Oşa Beşkepe. Beşkepe, Günçü vakt. Günçü vakt deşet. Günçü vakta da görçe. Günçü vakt. Keşte aldık bu öteken. Günçü vakt degen sebebi sağırdan keske gün çuvalıp duruyor eken de. Keskirge işi kıyın eken. Lakin oşadan günçü vakt. O şehirge kaçan, kayaktan gelgen hiç kim bilbey mi? Bilbey. Özbekistan'a kaçın. Özbekistan'a bizden ata-babalarımız jaylaşıp kalgan eken de. Kayaktan gelgen Yemi bardı Kırgızlar köçmen bolup жүрgөн. Jayındası jayloğa ketip, kışındası kışta olsa oşa günçü vakt bolgan. Bardı o şehirde. Andijonda Kırgızlar degen eken de okşu eller. Karbonkолдун чегaraсын жерин айтсак, мынау сайдын боюндагы мынау азыр аксакал сүйлөп өттү. Ушул Aman akabızın atasının tegirmeni olgan saydım boyu. Ahmet Ağabızın tegirmeni olgan eken. Hazır oşon toğumunda şu baka terekler turat hazır. Odan keyin anan köp tegirmençi olgan, oşonun arasında men çoğ atam Adiştagı tegirmençi olgan. Tezekbay avam keyin rais bolgan, birinci jetim kalganda Jutanbaydın çayxanası bolgan tegirmenin mangdayında.
чайханада чайханачы болуп турган Тезекбай агам. Экөө бир тууган болгон. Булар атадан жаш калды деп бирин тегирменчи, бирин чайханачы коюп коюшкан экен. Карвандар өткөн карвандар ошол жерден чай ичип анан карван колду өрлөп жатат экен ошол жерге. Өрлөп. Ошон үчүн ушу жерибиздин аты карван кол болуп калган. Ошо карван өткөн жол Кытайга. Жибек жолу ушул биздин ушул айыл экен ошол. Одан кийин эми колхоздоштурулган убакта колхоз болгону, кайтпас колхозу болгону ушу Талдык өрөөнүндө 4 колхоз болгон экен. Лаңгар, Бекжар, Алгабас, Карбанкол. Биринчи Карбанкол кайтпас колхозу болгону, биринчи колхозго уюшулганда өз ыктыярлары менен колхоз болушкан экен. Биздин ата-бабалар өтө ынтымак болгон экен. Ошол ынтымагыбыздан ушу азыркы угуп аткан жаштар дагы ынтымакчылыкты кое бербей, дайым ынтымак болсо, ошо ынтымак бар жерде ырыскы бар дейт. Ынтымак бар үчүн кулакка тартылган убакта дагы бир адам кулакка тартылган эмес экен. Бир адамды каматкан дагы эмес экен. Ошол убакта азыркы сүйлөгөн Аман акабыздын атасы бай болгон экен, тегирмени болгон экен, ошону колхозго тартып алганда дагы кулакка дагы тартылган эмес экен. Нәлик салыктын 3төн 1-ин бай Ахматбай төлөп койчу экен, өзү эле. Элдин ынтымакчылыгын ушудан билсек болот да. Одан келатканда эми жаңы Аман ака бардык жердин аттарын айтып өттү. Ең негизгисин айтканда, мына бүгүн бардыгыбыздын башыбызды бириктирип, ушул жерге келип Куран окутуп, мен айтайын деген оюм, мен эми 30 жашабайм, Кара сууда жашайм, ошон үчүн мага бир аз убакыт бергиле 5 мүнөткө. Ушуну уюштурган биринчиден Амансал акам отурат. Амирбек укаларым ушуга рахмат дейм силерге. Мен айтпасам ким айтат? Себеби мен башка айылда туруп калдым турмуш тагдырыма. Бирок ойлорум сиздерде. Ушуну эң негизги сиздерге чоң рахмат уюштурганыңарга. Мына мен экинчи жолу көрүп атам, өткөндө да келдик. Амирбек эң негиз бул сооттун ишин кылдыңар да. Анан бул жана урматтуу биздин жээнибиз Молдака айтып кетти го. Бул эстелик калат. Кийинки жаштарга дагы сабак болот депчи. Ошол үчүн биздин бул айткандарыбыз биз эртең бар, бүгүн бар, эртең жок дегендей бала чакаларыбызга, тууган уруктарыбызга баса керек. Азыр чындыгын айтканда, азыр эле жашпай аткан баласы айтып кеткендей, мен кээрлерин тааныбай эле калдык да, мени деле таанышпайт. Мен жана Салидин айткандай, ошол Тезекбай Адиштин баласы болом, эң кичинеси. Тезекбай акам болгон. Ошон үчүн бул жерде чындыгын айтканда чоң атабыз, апабыз дагы, атам дагы неме кылды, бүгүн өткөндө да келип, неберелерин уулдарына айтып Куран окуп кеттик, ошону да уюштурган ушулар. Ушу элибиз ынтымакта болсун, ден соолук алам, ушуларга чоң рахмат. Ушу уюштургандарга. Иштеринде ийгилик, ден соолук болсун. Амансал ака, дайым ушул уюштуруштар оңой эмес экен. Биз келип кеткенде ойлонуп атабыз го, бирибиз келип, бирибиз келбей. Аби ака, рахмат, тынч бололу, элибиз журтубуз заманыбыз тынч болсун, ынтымакта болойлу. Анан меймандар келиптир, алыс журттардан рахмат. Сиздер тынч болуңуздар. Өзбекстандан келет деп дедилер, шартка байланыштуу келбей калыптыр. Элибиз, жерибиз заманыбыз тынч болсун. Мына чогулушубуз өтө жакшы, ата бабаны эстеген, мына биздин молдакелерибиз дагы, абаларыбыз дагы айтты. Мен карван колдор жүрөм. Өзүбүздүн түйүбүздү билип, кай жерде жашап, кайерде өскөнүбүз бул жакшы нерсе. Мына мен деле өзүмчө айтайын, мына ушул жерде чоңойгон, бирок кеткенден бери мен биринчи жолу келишим. Бул мүмкүн немедир, бирок мына бүгүнкү уюштуруучуларга чоң таазим этебиз. Бул биринчиси болбосун, ушул акыркысы болбосун, ушинтип чогулса биздин жаштар кийинки таалим алып келеби, келбейби, кайсыл жерден экен деген түбүңдү сурайт да. Түбүңү билбеген эл болбойсуң деген. Менин жаштыгым ушул жерде өскөн. Ушул жерде саналуу гана үйлөр бар эле. Жарымыбыз ошол туугандарыбыз 30 адырга көчкөн. Эми Советтер Союзунун политикасы ошондо. Советтер Союзу гана бизди бөлгөн. Мына шуну айтайынбы? Кокон хандыгы, өзбек, тажик, кыргыз деп эч ким бөлгөн эмес. Аралаш жашаганбыз. Мусулман эли болуп элечи. Ошо Кокон хандыгынын историясын карасаңар, ким бийлеген дегенде мына
Biz oң sol bölünüp эле анан ички эрия деп коебузбу? Ичкиликтер анан не болуп туруп эле ханды алмаштырып эле кыргыздар эле бийлеген да. Анан ошол жерден жайлоого чыгыш. Мына азыр силер 30 адырда жашап атасыңар. Туурабы? Жашап атабыз да шаарда. Ысыганда ушул жака качайын деп каласың да. Кыргыз ошондой. Ошентип эле келгенбиз. Бул историясы ошондой кыл. Бул толук эле кандуу болот да. Анан эми бул жерде эмне? Бөлүнбөшүбүз керек да. Анан уюшушубуз керек. Паленчанын баласы. Ошончонун баласын билген жакшы, бирок ошону жакшыга жумшаганыбыз жакшы. Бардыгыбыз мына ушул жерде кыргыз аты менен биргебиз, бирок ошолордун ичинде жорлар бар. Жорлардын биздин санжырабыз менен мактана турган мына көрдүк, китебибиз жөн эле том. Мына бүт Кыргызстанда жорлар бар экен. Анын историясын сурасаң өзүнчө историяда. Анын ичиндеги карасаң кандай кишилер бар. Тааныбасаң да ушул жор экен деп сыймыктанабыз. Ушул бизге мотивация болсун, бизге сыймык болсун. Мына биздин мына бүгүнкү мына Алайдан келген, Өзбекстандан келет дегендер бул сыймык. Мисалы ушул жерде алар эмнеге эңсеп атат? Ушул ата бабабыз кичинекей өскөн, таркаган жерибиз. Алар мүмкүн өтө чоң бай адамдар, бирок келип көрүп коеюн дейт. Мына азыр бата берип атабыз. Ушул биздин ата бабасынын урпактары, баталары, ушулардын руху бизди кармасын, колдосун. Мен силерге айтарым, ошол. Бизге мына бизи көрүп калган абаларыбыздын уруктары колдосун. Мен силерге айтам, мына аксакалдардын советинин кеңешин угуп, ушул биригип жүрө берели, уюштуруучуларга чоң рахмат айтам. Биздин жаштар, мына мен көбүңөрдү мына жаштарды мен тааныбайт элем да, мына. Көбүн тааныдык, тааныгандарды дагы тааныдык деген сөз. Себеби кезиккен сайын салам айтасың да, кезикпеген мына мен өзүм бөлөлөрүм, туугандарым эле мынтип караса, алыстан кетип калат. Ага мен таарынбайм. Себеби мен деле ошентип кетем. Тааныбайсың да, мынтип каласың, алыстап каласың. Канча жакын болсок, ошончо жакындашып жүрө берели, туган болуп жүрө берели. Бүгүн туулган жери кербен колго келишкен. Кербен колдо балалыгы, жаштыгы өткөн инсандар туулган жерин эскерип өтүштү. Assalamu alaikum tuganda, mындан жакшысыңарбы? Ушуларды ушерге келип, мына жайга келип Куран окуп, ата журтубузга келип Куран окуп, ката кылып атабыз. Ушундай эле туулган жерге келип, мынтип туулган жерди көрүп бир сыяында сүйүнүп, аякты карап атабыз. Туулган жерде эстеп жүрөбүз, жакшы заманыбыз тынч болсун. Кербен кол жанында бүгүнкү бери болуп аткан жыйындын негизги максаты өзүбүздөн улуулардан билбегенди билип, жаштарга айтып деп калтырып кетүү максатына келип чогулуп отурабыз. Ошонун эле немеси менен ал бейитте жаткан улуулардын арбагына Куран окуп, бата кылып, снетиле өткөзүп, тааныбагандарды тааныштырып, алыскы жакындарды бириктирип, жерде тааныш билиш кылып отуруп кеткени келдик. Бул жерге лично мен айтсам, ушул жерде туулуп 3 айында кеткен экен, бирок Кербен колду өзүмдүн туулуп өскөн жеримде көрөмүн. Бул жерге илгертен көп келебиз. Мисалы үчүн 9-класста окуп жүргөндө 76 жылдары келгенбиз. Амирбек чын ошомалда бизден 2 жаш кичик эле, бул да уюштуруп балдарды алып, булар өздөрүнчө бир болуп, биз өзүн теңдештер менен бир келгенбиз. Анан мынанда бүгүнкү өтүп аткан маареке дейбизби, жыйын дейбизби, ушул салтты улап биринчи жолкусун 90-жылдан беректе 95 жылга чейин аралыгында бир чогулуп улуу аксакалдар, мына мен абам Арапай Атанбиевич башында туруп, Асан Үсөн акалар, Абдыманап Караматылык болушуп, уюштурушуп, келип бетон столбаларды отургузуп, чегара ызымдарынан тосуп, биринчи жол ошондо ороп тосуп кеткенбиз. Ошол боюнча жүрүп, унутулуп калып отуруп, мына амир уюштуруп, аксакалдар Мамсалакам баш-каш болуп, мына 2 жылдан бери былтыр бир келдик, мына быйыл дагы келип атабыз, Кудай кааласа. Ушундай эстафетаны өткөзүп, жаштарга өткөзүп беребиз, Кудай кааласа. Эми ушуну өткөзгөн улуу муундардан рахмат айтышыбыз керек. Анан онун жолдорун улаган мына Амирбек, Мамсалакам, ушу кишилердин
hareketi bilen şunca elin başını biriktirip gel otar, bulara rahmet aytıp, dağa bulara Kudayım densoğluk versin, bilbegenlerin bilişsin, dağa yazılan kitapты ulap, Taşkentke şeyin, Qo'qonga şeyin arxivlerinden izlep, dağı tarıqты kengaytip, bularga hareket kılsın. Biz koldan gelgen yardımını verelim. Yardımını verebilsek, dağı buların çakırgan malına gelip, alakan jayıp, kolumuzdan, akılımızdan gelgen televizden çıkan sözler, жақсы sözlerdi aytıp ata kılıp, жерden жаштардын başında turup, ata babalardı eskerip, gelip turalı Kuda kalır. Kudayım şunu nasip versin. Buna uyuşturgan mallara Kudayım ömür versin, çın densoğluk versin, bala çakası menen üyülösün, tüy yaşanan bolup, şuntup çaşılgan Kırgızды biriktirgendeyle, Adiginenin balası Ayjoru Kayıtbas kolxozunun müçelerinin bardın başını biriktirip gideverdiler. Ulardan uqqanımızga qaraganda bu karvan koldu yollardan gelgende koca avuzlar birinci olup gelişken eken şular. Şu жерге elin başlap, özünün baldары başlap jetilip gelip yaşap ötken eken buna beyitте ошол абаларыбыздын sööktörü жатат экен. Биз ушуну ийгизер, Кудай кааласа бул жерде дайыма биздин урпактарыбыз өзүбүз баш болуп менен келип атабыз, бала чакаларыбыз, небере чеберебиз, бизден кийинки урпактардын баары келип сыйынып, Kur'an okup, ata kılıp getip duruşat Kuda kalasa. Biz özümüzün tuğulu ösken yerimize geldik. Ata kaç yılda bir hatta bana amir örtüğünü var. Buna orada cahitliğimiz var. Çok ata, çok ılığımız yaşam. Gatkat yerler. Yanında langarımız var. Buna bizim tuğulu ösken yerimiz. Bunu yerişede çok uşaklar okup. Niyatında ayıllar var köp. Sağlara. Şu an bir tuğanğa, şunu uyuşturup emelganğa da çok rahmat. Baldar usul nemeleriz, baldardan baldarımızga kalsın. Tuğancılık buna arada bir tağam oturat, olap söyledi mi? Onçu yaşaganımız ilgeri usular buna bariz bir özken memez, zirta tutkanından bari nemez, tensip olaylı. Tuğancılığı üzülmez, daha gelecekte gelip giriyor eyle şaka. Baldarga kalsın tüvelike. Şu atabalarını ziyaret kılganlar, Isak işimiz oңолот экен. Рахмат чоң атам айтып кочу, мен рахматтан чоң атам колун ишет окуганмын. Эли мектеп бар эле. Матканага окуткан эле. Магоша мугалимасин деп, мынакей таасирде мен ошо ага окшоп мугалим болуп калдым. Чоң атам айтчу эле, мен жетим болуп чоңойдум. Атам бир чеке бий болгон экен, ушунун запкысын мен кийин көрдүм, кыйналдым. Олар булар келип мени басмырлап, атам бизге өткөзгөн. Мындай кылган. Эми бугандай болгон экен. Болгон. Олар ошо эл үчүн Qo'qonga барып, элди ушу отун суудан, башка элмелерден алып кутарам деп бечара налогтордон, башын ушу канчага сайып барган экен. Өлсөм мен барып өлөбүз да. Ким дүйнө чуркуп барат да. Чоң атам ушу айтып калчу эле ошо неме болуп. Анан буягы бул таштап кетпейли бул жерди. Таштап кетсек биздин арбактар, ата бабаларыбыз нааразы болот. Деп şu yerde 95'e çıkacağım жүрдү бечара. Акырында айтты атамдар, ата кыйналасыз. Акыры Карадөөгө барышты. Карадөөдө өттү, билесиздер. Эми ушундай экен. Ушуну зыярат кылып, эскерип жүргөнүбүз жакшы экен туугандар. Бир бололу таанышалы мына балдар көпчүлүк тааныбайт. Биз эми топтөрдө жашап калдык. Турмуш шартка байланыштуу. Атам Ташболот, Алимжан акам, Садыр акамдар өтүп кетишти. Мурун биз Kalyan kılkoz şark aylık bütülük hazır datka aylık büt bolup kaldık. Bizim datka aylık bütten şu iki sasa ilmikin batırı çıktı. Uvaylı satık var ayşiviz, parpi var ayşiviz. Salam Arkan, Taşımamat, Uvaylı degen kişiler iki yolu batır başkan. Seyitler sayın batı yoku, sasa ilmikin batır yoku. Hem jakşı, elik min ne jakın halk var bizden aylık büttü. Jakşı, yerimiz en çoğun yer oğlan eken buna. Sebebi buna bizim şu Atabalarını saktağın eken, öbe yaktı. Şirantalarını eğilip kalalı, yok deyenlik için. Bu da şurada yek duralı, cahit eyle. Buna kalatik ona biz gerek oldu. Bizden keyinki ufaklar hem tanıp bilip, bulantip kesсе, yaxşı öğretler. Акыркы мезгилде ата бабаларынын жерине жаштар да кызыгып, улуу муундан үлгү алышып, тез келе башташты. Мен Паязов Таняр Иминович, мен Паяздын небереси, Эминдин баласымын. Ушул жерде
чоңойгонмун, ошол жерде окуганмын. Даңгар орто мектебинде 8-класс ошол жерден бүтүп кеткенмин. Ошо ата журтка келдик. Кудай кааласа жакшы ниеттер бар, көп нерселер болот. Ата журтка келдик. Туугандар ушул айжоолор тою болуп жатат. Айжоолордун чогулган себеби ушул биздин ата бабабыз баскан жерлер ушул Кербенкол жайлоосу кербен жол болуп аталган экен. Ушул жайлоодон кербендер өтүп жүргөн экен. Ушул ата бабаларыбыздын жерине келип той болуп, Каулан көлдөн жагы Өзбекстандан жогулар келип жакшы той өттү, чогулуштук, туугандар таанышты. Мареке жакшы өттү абдан. Мындан ары да ушул жакшы чогулуп, жакшы ниеттерди кылдык. Бизден кийинки муундарга дагы ушул бизден чоң улуулар калтырып кеткен ушундай жакшы күндөр бизде ушул жайлоолорду көрсөтүп, тааныштырып, ушундай уюшуп жүрөлү деп ошол сүйлөштүк. Мареке жакшы өттү. Биз мына бүгүн Карбаколдук кыргыздар той кылып турабыз, чогулуп. Өтө кубанычтабыз. Жакшы болду, барып туугандар Алайдан, Өзбекстандан келишиптир жоорлар. Кандай ушундай чогулуп жүрө берели, биримдикте болуп, тойлор болсун. Мен өзүм ушу Өзбекстан Коргунтөбө районунун бирлешкен айылында төрөлгөнмүн. Атам Алынкулдун атасы Камалдын атасы Атахан, Атахандын атасы Рахманкул. Ошо сүйөрүбүздөн таркагандар бар. Мен ошо Ошко келип окуп, ушул жакта иштеп, милицияда иштедим. АКН деген службаларда иштедим. Азыр пенсиядамын. Ошо туугандарым менен биригип, туугандарга табышып, ушинтип жүрөбүз. Жакшы, Кудайга шүгүр. Санжыра китеби чыгыптыр. Ушуларды билип, туугандарга табышып ушинтип жүрөбүз. Рахмат силерге бардыгыңарга. Биздин ошо чоң атабыз Камал, чоң атабыз ошо Карбанколдон 30 атырга келип, ошол жерде жашап жүрүшүп, ушул жерде ошо кырсык болуп, 38 жашында ошо өтүп кетет экен. Ошондо атабыз ушул жерде 30 атырга туулат экен. Туулуп ошо 2 жаштарында ошо Парсезин Анжамана деген айыл бар. Мөнөктүн мындыйында ушул жака көчүп барып, ошол жерде жашап калат экенбиз. Биз кийин ошо ылдыйлап Өзбекстан жака түшүп, биз ошол жакта чоңоюп ушул жерде туулганбыз. Бирлешкен деген айылда. Ошондо кайра ошо калаарыбыздын, бабаларыбыздын жерлерин барып көрүп, Карбанколду көрүп, отузатыларды көрүп, ошо отузатырда Кара дөөгө коюлган экен ошо Камал чоң атабыз. Ошо келип ошо Кара дөөгө дагы келдик, келип ушул жерде курап түшүрүп чоң аталарга. Карадүйдөн болобуз. Ушака мына бул жерде биздин ата бабаларыбыз ушул жерде өскөн экен. Аталарыбыз менен чогуу келип, жалаң ушу жоорлар баардыгы чогулуп, ушул жерде жакшы бир байрам сыяктуу кылып жылда ушинтип отурушат. Былтыр мен келе албай калып, быйыл аракет кылып келдим. Кудай кааласа жылда отурганга аракет кылабыз. Ата бабабыз, мен атам, чоң атам, Кабыл атам, о жерде Намлер биле жашаган. Ошолордо эле чоңойгон баардыгы. Ошентип анан буяка Отсадырга көчүп барганбыз. Биз өзүбүздү кичине болгон үчүн тааныштырып, баардыгын тааныштырып, айкандар баардыгын тааныштырып, баардыгын көрдүк. Кудайга шүгүр, тууганыбыздар. Алхамдулилlah. Мына ушул жерге жайга ошо ата бабабыз коюлган ушул Нургалпы деген чоң атабыз бар. Кыскасы чоң аталарыбыз көп. Олардың аттарынан ұмытып өте қалдық біз. Қысқасы ушул жерде жайда ушул чоң атабыздын жайлары бар. Ушул жерге Куран окуп, тилек кылып, туугандар болуп келип зиярат кылып. Атамдын ушул жерде ошо ака туугандарыбыз ушул жерде бар, ошол жерде жаштык өткөн экен, ушул жерде келип ошолорду айтып беришти бизге. Биз эми Кудай кааласа бул жактагы
жаштарыбызга биз ham ушуларды айтып, жомок кылып эме кылып, карак кылып калтырабыз деген ниеттерибиз бар. Assalamu alaikum. Biz bugün ушул Карманкол жайлоого келдик. Ата бабаларыбыз өзүбүздүн мекенибизге. Мен Бакиров Кубанычбек Акбарович. Мен буам Бакир. Ушул жерде өткөн ушул көрсөтөн ушул жерде көмүлгөн, ушул немеде. Ошондо мен анын чеберesi болуп калам. Ошол эми биз туугандар баарыбыз чогулуп ушул жерде, жорлар баарыбыз чогулуп ушул жерде бүгүн келип, ушул жерде Амирбек акам да өзү ушул жерде туугандар баарын топтоп, чогултуп, туугандар башын бириктирип, Амирбек акам рахмат ушул жерде. Бардык туугандарга рахмат ушинтип келип калдык. Рахмат ушул туугандарга баары ушинтип жүрө берели. Аллах таала мүмкүнчүлүк берип бар жок ошо жорлар чогулуп отурабыз. Чогулуштан максат ушу биздин 5-6 поколение өтүп кеткен чоң аталарыбыз ушул жерде жатат. Ошолордун кабырларын зыярат кылып, пайгамбарыбыздын убагында деле пайгамбарыбыздын абалары, үкелери, инелери бар жогу урууларын билишкен. Биз дагы өзүбүздүн уруубузду билип, ушу жорлар бар жогу бирге чогулуп, Кудай кааласа кеңешип, ниеттелеген неме болгон турган болсок, сүйлөшүп, ушу келечекте жакшы иштерди, соо иштерди кылганга Аллах таала мүмкүнчүлүк берсе ошол иштерди кылабыз деп ниет кылып атабыз иншалла. Ошого коңшу кулак ушул Коцадырдан, Карадөөдөн келишти, бияга Топтеректен, бияга Алайдан, Өзбекстандан келезештиле келе албаган ошо туугандарыбыз бар жогу чогулуп отурабыз иншалла. Келечекте Кудай кааласа биздин бала чакаларыбыз, небере чеберлер ушул жерлерди билип алса, ата теген, каерден өскөн, каерде жүргөн, эмне кылган, ошол жерлердин аталарын билип алса иншалла бар жогуна кеңири айтылат да мен жоорумун, мен ай жоорумун, мен жоорудан таркаганмын депчи. Ошо иншалла Кудай кааласа ошол жерде жылда уюштуруп, такаларыбыз уюштурган экен, ошолорго чоң рахмат. Ошо жылда уюштуруп ошол жерлерге келип турабыз иншалла. Коцадырбы, башка жери каер болсо иншалла чогуу неме кылып турабыз. Сүйлөшүп, кеңешип, ушундай немелерди уюштуруп турабыз иншалла. Кербен колдуктар үчүн бул аймак тарых гана эмес, ыйык да жер. Анткени көп жыл жашаган аймакта ата бабаларынын сүйөгү коюлган. Өзүбүздүн жерибизге келип, Карманколго келип, ата бабабыздын жерине келип, Куран окутуп, ушул жерге келип кичине неме кан чыгаралы деп немелерди союп, атагандарыбызды, койлорду союп кылып атабыз. Ушу ата бабабыздын жерине келдик. Кандай сонун жерлер, 5 жерлерде жашашканда азыр эми көрүп алып тамшанып атабыз. Биз эми баарыбыз чөлгө кетип калып, мен өзүм Карадөөдө чоңоюп, ошол жерде туулуп, ошол жерде неме болуп калдым. Атам дөдөн ошо Карадөөнүн немеде согуш кетилекте каналын казышып, ол согуштан келип дагы каналды кайра уланткан экен атам. Берлинге дери барып келген атам. Эми ол эми өтүп кетсе эле билинбейт экен да. Атадан бит эле туяк мен калдым, эжем экөөбүз эми. Ул да менмин да. Ошентип неме болор экен. Заманыбыз тынч болсун, ушу жолууларыбыз көп болсун. Азыр Гүлчөдөн келишти туугандарыбыз, жорлар. Немеден келди, Куркаттан келишти, Өзбекстандан келишти. Ушу баардыгы жоорумун дегендер келишип үйдө отурушат. Ушу мейман кылып атабыз. Ассаламу алейкум. Туугандар, жакшылар турушарбы? Мына бүгүн жоорулар ата-бабабыздын жерлерине келип, мына жайына жаткан жерлерине Куран окутуп, келип отурабыз. Чогулуп, жылда ушул жерге келебиз деп ниет кылып эле 1-2 жылдан бери келип, Куран окутуп кетип атабыз. Уюштарга рахмат коюп. Өзбекстандан келебиз деп туугандар келбей калды. Гүлчөдөн келишти, Куркаттан келишти, Карасуудан келишти. Бәрімізге чогулуп, ултымак болуп, өзүбүздөн кийинки калган жаштарга
Biz bugün bu havuzdan sarkagan bağırdı karvan kolduk jorlar. Karvan kol degen ayrılığımızda çoğulduk. Yaş gari debey bağırdığımız, alı jetkeni bağırdığımız geldik. Ata boğazga Kur'an okuduk. Tuğanlar joluktuk. Özbekistan'dan gelmegele tuğanlar alar gelmey kaldı. Alaylık jorlu tuğanlarımız geldi. Jorlar her жерге sarkagan ekenmiz. Jor şunday köp. Sarkan köp eleken biz emin bildik. Budağa kalasa budan keyin barımız katlaşıp aka olup жүрөбүz. Ушуну уюштурган Muratov Amirбек укама чоң рахмат. Ушинтип элди бириктирип жүргөнүгө жайым ден соолукта болгон, бала чагаңдын тынч болгон, эли журтубуздун тынч болайлы, баарыбыз ынтымакта болайлы. Assalamu alaikum. Birinchidan shu to'g'onlar chog'ilib Karvanqulga keldik. Xudo xolasa bunaqa kengash avamiga turg'un do'simiga, turg'un yo'lning ustundagi uy bizning. Shu yerda yashaganmiz. Yashashda ato'm ko'milga Muguristonga shu vasin o'shalarga keldik. Nima deyazam, shu yashagan yer yaxshi ko'rinayotgan bizga to'proq yaxshi ko'rinish yerga kelib shu singib tug'anlarim bilan ota tug'anlarim bilan barimiz kelib shu yerda yashab yaxshi ishda so'ylib o'tkazib o'tamiz xudoga shu tinchlik bo'lsin. Birinchidan shu Amir do'stimga rahmat, bani uyushtirib tartib qilgan kameraga bani uyushtirgan Amir do'stim bo'lib o'tadi. Anam ikkinchidan shu turg'un do'stimga rahmat, uyini berib shunday siylab o'tadi. Men shu yergacha 4-chi klassga o'qiganman. Xalasa tinchlik bo'lsin, Muguriston g'atib o'zgandan o'sha Qur'on o'qildi. Qur'on o'qilib kelib biz yerda yaxshi cho'g'ilib o'tiramiz. Shu do'stim yashagan uyim shu turmayning orqasi biz yashaganmiz. Odamlar g'ejamki boyagi bari qator yashaganmiz. Undan keyin baq bizga qarashtiramiz negiz. Biz şimdi ko'chib ketib qolib o'sha yerda genshlarni qilib turg'un do'stlar qoldi. Hozir men shu o'tsoatda qarorda yashaymiz. Tumanlar yaxshimi? Ko'pchilik o'ta ko'p bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Xudo xolasa. Tilagamizga yetdik. Shu Qur'on o'qildi, yaxshi bo'ldi. Biz bugun ошол Qo'ng'ir bo'g'ozdan turqagan bir to'g'anning bolalari cho'g'ili maqsadida Karvanqul ayilına geldik. Ata-bobolarga Qur'on o'qib, o'shal Abdaldan 6 yili, Sherg'azdan 3 yili bo'lgan ekan. Shular bir-birimizdan tanib olganlar tanishib Karvanqulda yuramiz. Shuni uyushtirgan shu masalalarga cho'ng rahmat. Shular doim shunday intimoqda yurib, ata-bobolarga kelib Qur'on o'qib, bir-birimizdan yaxshi kunlarga qatnashib, shunday yuraveradi. Абдылдаев Райымбек Ақсақалдың ата-бабалары ушул айылдагы мазарга коюлган. Өзү 75 жашка келсе да, ата тегин жакында ушул кербен колдон таап, бул мазарга биринчи рет ата-бабаларына Кур'ан окуп кетүү үчүн келип олтурат. жылдардын ортосунда чогуу иштеп калдык экөөбүз. Ошо жерге барганда мен дагы ошо сураштырып келип туруп, мен дагы кербен колдук жорлордон болом десем, мен дагы жорлордон болуп экөөбүз таанышып кеттик. Ошодон бери мына 45-50 жылга жакын неме болуп атат. Биягы ошо акыл тунуу экен келип анан кийин табышып ушундай иштерди уюштуруп атат. Мен өзүм айтып кетсем, биздин чоң аталарыбыздын атасы баягы кыйынчылык жылдары орустар келип, немелер келип аткан маалда Сейит уулу Мамак дегенде кудалашып Алайдан Алымбек Даткан эжеси кызын берген экен. Алымбек Даткан эжеси Мамак келип түшкөн экен. Мамак деген киши баласы 3-кө чыкканда өлүп калып, ошо 3 жашар баланы жетелеп анан Алайга барган экен. Алайга кетип ошо Мааткеринде ошо жерден таркаганы билебиз. 2 уул 8 кыз болгон экен. 8 кызы баягы Сузактын Чаңгырташ, немен Ылайтала, Каракылжан. Алайдын ар жактарына бөлүнүп 8 кыздан таркагандар. 2 уулдан таркагандар, жана китепте жазып неме кылганбыз, согушка катышкандардан 4-5 өлүп, калгандардын 2 уулдан таркагандар Ахмат 2 уул болгон Мааткеринден. 2 уулдан тартылгандар Ахматтан
Bu yerde Bektenler oturat, Mehmet'ten tarkan ülkelerim de hazır bir gelip oturat. Ülkelerim vardı göğü hazır Bişkek'te, Oş'ta, yaklarda işte olacak çoğu. Hem şunday turmuşuken buna gelip durup neme kılıp otağız. Çoğulup, tuğanlarla tanışıp, şunu oylap görüp emri kadar razı olam. Köptü görgön bilbeyt, köp yaşagan bilbeyt, köptü görgön bilet degende emri daha köptü görüp, köptü bilip, oyak Rossiyada жүрüp, oyakta жүрüp, oyakta düştep, andı bağırdığın ellerdi uyuşturup, barını tanıştırıp ne kılıp otat. Rahmat sağa dağı, emi şu жаңа ақсақалдарын айтып кетті, айтқан дұға қылып, немелерді айтып, şu тілектер қабыл болсын, денсаулықтар болсын, елдер şu немелер ынтымақты болсын. Biz geliyorlar, biz ötüp ne olup getiriyoruz, 75'e çıktık. Bunda baldarımız da bilip aldı, katlaştı ne olduğuna getirsin. Bardınızlarga densoğluk olsun, şu katlaştırga gelsin. Rahmat. Кербен колго кеткен жолду оңдоо, көпүрө салуу, чоң жолдун боюна кербен кол деп көрсөткүч такта орнотуу, керек болсо көрктөндүрүп бак-дарактарды тигип, суу жетпеген аймактарына суу чыгарып, кербен колго келечекте көчүп келишип, айылды жандандырууну каалагандар күндөн күнгө көбөйүп баратат. Мына Райымбек деген бир тууган тагам өзü айтқандай, бұлар Маматтан. Маматтың атасы şu Maatkерим. Şu Maatkерим Әлімбек Датқанын bir туған жиені болады. Анан Maatkеримдин атасы өтүп кеткенден кейін şu Орулга барып кең жылгадан. Анан şu жиени кыйын чыккан үчүн жиенине жылганы берип азырга чейин şu Maatkеримдин жылгасы дейт. Ошодон таркаган Амат менен Мамат. Амат менен Маматтан таркагандар өтө эле көп да. Аллага шүгүр. Мен айтайын дегеним, апам ыйлап туруп. Карван колдук жор. Ana rahmat, barыңarga rahmat. Анан эми айтайын дегеним, апам 5 жашар кыз экен да. 5 жашар кызга şu апамга şu үйгө Амат менен Мамат деген үкәсине Молло Назаркул деген казы барат экен да. Молло Назаркул барса, ыйлап авам келди деп тосуп алып, мына мен özümün inilerime geldim, ükelerime geldim deyip 2 gün, 3 gün, 5 gün yatıp anan getet eken. Anam bu kişi köp yolu izdep bargan eken. Yine bular ötüp gitti. Apam men atama turmuşka çıktı. Apası ötüp ketkenden vay uy bilödögüler çaçılı oyak beyaka deddomdorga ketişti. Deddomda jürübam jorumun dese toktop olatu anavu jakı vakemay koşuluptur Özgön'de. Özgön'ün deddomunda Jakı vakema koşulup jorubuz. Jorun içinden nesinse Seyit ulumun deşiyor tavuşuptur. Haligi çoğun tayinem bir balasını atın Toktobolat koyup koyuptur. Ha dese Toktobolat degen avam barla. Şunu atın koyup koyun deptir. Nanı karap koyun. Anan hem apam Жердің парқын, елдің парқын шетте жүргенде біледі. Anan apam bияға gelip туғандарына қошылғанға чейін өзі жору болам деп пет училищеде оқып атса, Арапбай деген тағам менен Султан деген тағама жолығып қалыпты. Кимдин қызсың? Мен Абдулданын қызымын. Абдулда кимдин баласы? Маматтын баласы. Сен өзүң ким? Мен şu жорунун қызымын. Кимге қошыласың? Сейитул. Боптур деп. Ошо мен апам кичине секелек кыз, 16 жаштагы кызды поддержка кылса, апам 3 bağılıp стипендияга жетпей калыптыр. Стипендияга жетпей калса, Арапбай деген тағам менен Sultan деген tağam rektorga alıp geliptir apamı jetelep. Rektorga apam arızam жазалбайт. Arız жазап kirip, mınan apası ölüp kalgan. Apası ölüp kalgan şu jetim kız 1-3 alıp stipendiyaga jetpey kalıptır. Şu kızdı stipendiyaga jetkizip koygula deptir. Desa boptur dep anan rektor kol koyup stipendiya 30 rubulga jetiptir. 47-nji yıl okuya bu. Apamı ana Sultan tağam, ya Marpat biyaka gelçem uydu koy bala çakana ber. Bir günge gelip yatıp gitti deydiler. Arapbay degen tağam mınyaqa gelem, sen özüzdün kızsın o dediler. Toktobolat degen tağam sen biyaqa gel deydiler. Akıyla biyaqa gel deyip жүрüp, Bayman degen ükasin ana o 30 adırdan senterini ap geldi.
Hali Pioner köçede onun baldары hali Ulan, Altınbek, Avul, Kavul degen oşonun baldары. Yemi iki ükası oşta jürü ötüp ketdi. Ötüp ketkenden şunun sögün 30 adır kap ketdi tağa. Karabaysızbı? Mınanday oldu. Onda Ali Hasan, Hüseyin degen tagamlar varlar. Gövelemi. Gel bardık joru gelip özüzdükü sög bizdiki dedi o. Oşonda apam men dedi ben Kırgız'dan ır var eken o nemedenem okudum oşalırdı. Atabeyitleri okudum Bişkek'te. Bir Kırgız min örülüp, min ölüp, min tirildik degen ır o şerdeken. Men ükam öldü, birok tuğandarım tirildi. Men tirildim dedi da. Oşo Kırgız'dan söz eken. Biz çavuldık, yok bolduk, gayra tirildik, gayra üy tuttuk, gayra kuraldık, gayra şunca el olduk. Anan men bir 5-6 yılmırda tagamlarıma oturup ayttım. Kervan kolga burulgan jerge bir ukazatelin aligidey tablitsani koyuluçu tagalar. O şerge kervan kol dep jazalıçı dep köp jolu sunuş kıldım. Ana. Yemi bugün da bitte sözdü alıp men suyunup atam. Mına bizdin Karatöөгө bir jakşına jerge kervan kol eki dep жазып koyuş gerek bolup atat. Je olsa жаңы kervan kol dep жазып koyuş gerek bolup atat. Bunu men ideyam emas. Şu yerde kim bir ön aytdı. Bunu hem kılıp koysak bolat. Anan uşuğa gelecekte şunça uyuşturup atabız bu baştalışı. Hem daha gelecekte köp şunday çoğuluşlarda uyuştursak, birge olsak, haligi Kırgız jaralganda 3.000-3.500 ming yıl dep atat. Oşo 3.500 ming yıl murda jaralgan. Oşo Kırgızdın makaldары hem oşo Kırgız jaralganda jaralgan dep oylayım da. Bunday dep aytып atat da. Özünün ağasın deydi. Özünün ağasın ağa deyelbese biröөнün eşigin sagalayt deydi. Doğru. Ana qara, sözdü qarap qoyun. Şonun üçün özümüzü tuğan ekenmiz, bir el ekenmiz, bir uru ekenmiz. Daha uyuşturularda kılgan mına o azırkı mına tagamdarga ata aytılgan. Mehmet Alakam, neme Amirbek tagamdarga rahmat. 84-yılı Karasuga imam bolup geldim. Oşonda alagi Amirbek ekan atası Arzubay degen tagam barla. Oşol jaman köp tarıqta aytatırlar da oşo tagamam. Öte çeçen kişiler. İlimdüyle. Taytamın dost ele şu. Abdullah degen Taytam eke dost bolgon. El agartuda iştegen kişiler şu. Arzubay eka. Ha? Amirbek ekanın atası da oşol. Avtotrest'in upralaşısı. Amirbek. Oşo Amirbek ekanın atası. Yemi dua kılalık. Allah'tan Avazkan ben Avaz. Tağam bolas. Qanday bilbeysin bizim. Mençi Uda kalasa Orusça aytkanda любой жерде сыймыктанам да мен тағаларым жору дейм да. Шарт айтам, мен тағаларым жору, эмне десеңер ошо дегиле дейм да. Анан Мамат Кадыр деген тағам мага көбүнчө дук берет да. Туура айтасың жeenim дейт да. Ana o. Toktop olatıp. Şu yerde. O da gitti ne yakın. Üçü degen akasına apam gelip yatıp etetelem. Abi yakam onda ana rap köpte buğaltır elem abi yakam. Üçü degen havasıyla. Omin. İntimak bolaylı tuğandar. Örüşüz jayık bolsun. Haligi ulangan jipterimiz uzun bolsun. Kolumtada ötüp kalgan otlarımız gayradan cansın. Oçoklarımızda kazanlarımız asılıp, ilgerki ata-bobaday kazanlarımızda etlerimiz kaynap dursun. Çaylarımız kaynap dursun. Şu yülü, caylı, balalı, çakalı, öngön, öskön, uru olaylık, el olaylık. Gelecekte şu yerde bir çoğun el olaylık. Şunda oylanam da, şu yaka gelip bir çoğun el olaylık, tağa. Çoğun el olaylık. Bu da kalasa, şu yer ana tündüktegiler çüyden hem yer algan, Atbaşı hem yeri var. Çüyden hem yer algan, Narında hem yeri var. Çüyden hem yer algan, Talas'ta hem yeri var. Ne oluptur biz hem Karadağ'da yerimiz bolsam ne oluptur? Bir yerge hem yer kılışımız gerek. Bir yerde hem özümüzce bir kalkoz, bir aile hükümet kılışımız gerek. Bu da kalasa şoka jetkisini alıp. Biz hazır Atajurt'umuzga kervan kolga tuğanlar bol jıynalып atабыз, Özbekistan'dan, Alay'dan, kısası var жоқ жерден туғандары келишти. Ошо ата-бабаларыбызга ошо Куран окуп, тилек кылып, максат менен бардыгын ошол аткарганы. Дагы максаттар бар, ошолорду планга атабыз, Кудай кааласа ошол жерге жазып, карван кол деген эме коюп атабыз, аны эми сүйлөштүк. Келечекте ошо көпүрөөк курсак деп аны эми тилек кылып атабыз. Ошо туугандарыбыз тынч болсун, аман болсун. Ошо мен кабыл неберesi Абдуллахтын баласы болом. Келгениңиздерге рахмат. Бар жоғды үйіңізге игілік, денсаулық қалайбыз.
Азыркы кезде Кербенкол айылында 3-4 үй бүлө гана туруктуу жашап, кыштап жатышат. Кербенкол айылында туруктуу жашаган Тургунбай, Жубайы Калдарханга, Чекеев Алтыбайларга урук туугандары келишип, Кербенколдун таза абасынан дем алып, тоолорунан кымыздырык, ышкындарды теришип, көңүлдүү эс алып келип турушат. Assalomu alaykum tug'anlar, xush kelibsizlar. Men shu yerning turg'uni Chekey Altibay Rahmanovich bo'laman. Men shu yerda tug'ildim, shu yerdan ketmadim. Shu yerda maqsadim tug'anlar kelgan ekan shu. Ishni ham yerda xizmat qilib shu yerda biz ham men ekanmiz. Birga ekanmiz. Bir oyda shu atajurtni tashlashga hech kim qiymaydi. Tug'anlar kelib shu yerda tug'anlar bilan narveri orqaga turamiz. Bugun mana shu ishni Jölörgö menen kelgen eken, şu jölörgöler şu şikastın toğandardın barjonu densoğluk kalaymen, ömürleri uzun bolsun, geleceği keng bolsun degende şu Kerbenkolduk toğandar şu bir uyuş göz emi yağına hem jakşı gündörde uyuşaylar. Baldar şu yeşerde gelip atacıkını görüp, oyla suyunup, havalarımız görüp, suyunup atışar. Toğanlıklar şu birbirimizi koldup öğrenelim. Hoş gelipsiniz toğandar. Ayım bugün bakalaklar şu tuğanlarım geldi her yerden ulaşıyor, koldan gelişince, hizmet kılıp koldan gelişince, mimanlığı atılıp, ünlü silak yönettim bu bakalaklar. Bari pata doğanı verdi, razı olup geçişti, öyle mi? Uşuncha adamlardan başın biriktirip, çoğultup gelgen sizge rahmat. Daima şunday ынтымақты болsun, bir-birini ırmaktap sıylasın. Адамгерчилик, адамдык сапатты биринчи орунга койгон ушундай ымандуу инсандар болсун. Дайыма ынтымакта болсун. Ынтымак бар жерде ырыс бар дейт. Эл журтубуз тынч болсун, эл ичинде биз тынч болойлу. Ушундай дайыма бири-бирибизди сый урмат үстүндө жүрөйлү. Бул өткөрүлгөн эскерүү күнүнүн аягында көзү өтүп кеткен ата-бабалардын арбагына дагы бир жолу Куран окуп, чогулуп келгендерге аксакалдар тарабынан ак баталар берилди. الحاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kılıngan hayrul ihsanlardan, Allah Taala'nın yoluna atalıp, soyulgan soyuşlardan, verilgen taamlardan, dastorxonlarga koyulgan nazı nematlardan, fayda olgan soğuklardan. Şu alaydan soyuşap gelip eksan kılıvıcı şu Rahimbek Aksakal ağabızdın, urulaşıvızdın, tuğanıvızdın, kılgan ihsanların Allah Taala özün kabul kılgın. Amin. İhsanlardan fayda olgan soğuklardı şu bizden Kerbenkolduğu şu kabiristanda yatkan ötken ata babalarımızdan, avlat, ajdat, zurriyatlarımızdan, bizlerge atacaktan tuğan boluğuçulardan, bizlerge yenecekten tuğan boluğuçulardan ruhlarına bağışladık. Allah Taala şu ötken mumun, Müslüman pendelerini öz rahmetine algın. Allah. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Şu kalisa lillahi okan Kur'an'dan bulgun soğuklardı. Adam atadan beri ötketken canın kalma koymuşsun iyi Müslümanlarına. Oşular katar kimi geldi? Selvi'nin atası. Celle Hadis. Ağalarımızda bağışladı oşuların kabirlerin, Kur'an nurlarının uzak. İmandan özünü kalgan balaşakalarına uzak ömür verip sabır sana. Kimdir biröler akça menen ihsan kıldı. Kimdir biröler
non olib kelib ihson qildi. Mına üydün iyisi. Bizge bir qancha jolu borsa olib kelib qildi. Bu ham ihson. Kimdir biri aqchadan jardan berdi. Mına Amirbek inilerimizden qilgan ihsonlari aqchadan bo'ldi. Kimdir biro'lardiki qo'y so'yish jandiqdan bo'ldi. Kimdir biro'lardiki boshqa narsadan bo'ldi. Bu ihsonlarni Alloh qabul qilsin. Amin. Shulardan duo umidida jetgan shu Turat avalarimizni, ata bobolarimizni Alloh taolo rahmatini olsin. Amin. İmanlarını özlerine yoldaş kılsın. Yatkan yerlerin cayru kılsın. Ahiretlerin abad kılsın. Ahli cennetlerinin katarında kılsın. Amin. Şu silaşkan tuğanlardan bolaylı. Ey tuğanlar. Kadırlaşkan tuğanlardan bolaylı. Uçuraşkanda kucaktaşkan tuğanlardan bolaylı. Yaxşı işlerde cenaşkan tuğanlardan bolaylı. Öde çıksak birbirimizge öğük bolgan tuğanlardan bolaylı. Ildı içsek jölek bolgan tuğanlardan bolaylı. Allah Teala asmanı yerden kelgen bela afatlardan, cuguştu uğurlardan, sel belalardan, su belalardan, ört belalardan, kıyamatga yakın kelgende bir tuğanda acırata turgan fitne de koyat, jalgan uşak ayınlardan Allah bizi saklasın. Yaxşı adamlarga can açtırsın. Jamanlardan uzak kılsın. Bura sizin tuğanlarınız. Şu sizin söğünüz bir adamlarınız. Şu tuğanlarınızın, avalarınızın bata duasını Allah kabul kılsın. Sizden önü özgüle, ağarıp kögürgüle. Bala çağınız köp, bir ayıl bolgan iyi bile var. Etraf, kazanayakta, sartırları kırmaz kılgan baldarlar. Amin. Allah Teala şu eksanga kanday maksat menen, kanday niyet menen kılgan bolsa uy bülelerini alganları menen teң arıp uğuldarın durmatın, kızların kızmatın görüşke Allah Teala nasip kılsın. Kanday maksat menen kızgan maksat bolgan bolsa Allah maksatlarına жетsin. Assalamu alaikum hurmatly qadrli qonaqlar. Alıstan yaqindan kelgen jorug tuğandarım. Xush kelipsiler Karmanqol ayılına. Mana bugun Turunukdan birinde oturasın tasarrufunda. Yüz görüşüp, dam tartıp, tanışıp, oturağız Allah Teala barınızı nasip kılgan bolsun. Amin. Bardığınlarga çın desel uzun ömrü qaran. Ulan eksenlerin Allah Teala kabul kılan bolsun. Ummatlarını verirsin Allah Teala. Mu'min. Peygamber yaşın versin. Bay devletin versin. Bar ulat tuğandarım. Xush kelipsiler tuğandarım. Şunda Karmanqol deyesine jılda gelip turgula. Önümüzü götürüp Yaşar oz bargan sayın Raşen. Doyum güç kuvvet beri atar. Sen inventan saymalı. Karmanqol degen yerde turabız. Yerimiz şul жериле. Keyin kolxozlardı iriktirgende başka kolxozlarga koşulup ketip alar şart tizbey mektep kurubay. Elektr energiyasını alып kelbey el bölüzdümlü olup 36'da kayrakı yerine göçüp ketken. Hazır o yerde 570 üylü olup kaldı. Karmanqolduk jorlar. Bu yer o'sha Karmanqol bo'lib atalib qolganining sebebi Ulu Jibek yo'lining yo'li ekan. O'shaning uchun Karmanqol deb at qo'yilib qolgan ekan balдар. Bu yerda Qaytmas degan kolxoz bo'lgan kolxoz qurilganda, o'shanda kolxozga kirmaymiz deb boshqalar отказ qilganda Tuyva degan babamiz bo'lgan shu attın koygan eken Qaytmas bolsun dep. Şonun için bizde bardık başka tuğanlar Qaytmaslıklar deşet. Negizinen biz Karmanqolduk ayjoru bolabız. Adiginen baldarına. Rahmat. Hurmatlı Karmanqolduk tuğanlar. Karmanqol ayını şul Katarda turgan Aksakaldar uşul yerde tuğulup öskönbüz. Bu yerde mektepten jana eldin yaşosu naçarlığından majbur ketken. Hazır emi bul jayit katары пайдаланып kaldı. Mına ata jurtqa bugün toktolup gelip es alıp atабыз. Daim gelip turaylı. Dençolukta bolуңуздар. Kımbatlı tuğanlar, buna biz özümüzün
tuğulu ösken, Kervenkol ayılında turabız, Joğurk ayılda. Şu yerde, törölü şu yerde çoğaygan eken ben. Keyinki yıllarda, Joğurda aytkanday, mektep, süvet bolgan emes. Şunday bolu il. Birinde köçüp oturup, 30 adırga varıp yaşap kalganız. Biroq bu yerde çoğatta çoğ nelerimiz vardı bu yerge. Yaşap şerde ömür ötken. Ve halasam gelecekte taşlar, pratiklarımız gelip yaşayıp halasam bu yerge. Bizim özümüzün yeri, özümüzün yerimiz yaşayan yer. En жақсы turmuş şart жақсы ötüp halasam. Kudadan şunu tileyiriz. Men dağı şu Karankol Joğurlardın balasımın. Şu akamlar, benim burada söyleken akamların sözlerine koşulamın. Karankolda tuğul olsam dağı, şu yer men ata babam jeriken, ayağa sıyımıktan otam, akamların uyuşturucusu oynamışlar, inisiyativası oyunca gelip men buna koğan oturamın. Şulardan aytkanı koşulamın, men şu yeri göçüp gelip yaşaş gerek, Kuday vergen jer eken. Hurmatly tuğandarım, mına Mutsaldan gelip oturasın, ata konuş yeringерди görüp otasыңар, özüңөр tuğul ösken jeriңер. Men uşuloqa jer tuğulup uşuloqta yaşap atamın tünügünü kışın jayın. Serem gelgile, ser sözüne koşulam. İlgeri bu yerde 40 tütün uy var ele balдар. Az buna sanarlı 5-6 uy var, görüp turasыңар özüңөр. Ata konuşar, oşol boyunca turaplar, bar tüktörü turasın her yerde uylar. Görüp bir sıra görüp çıktыңар tanışıp. Hem gelgile, koşnu olup, köpçülük jakşı da tuğandarım ha. Çoğunlukta jasaylı tuğandarım, kelle jorgunda. Şu yerde atayı jakşı niyet bilen mına oyağı Gülçö'den, mana Özbekistan'dan gelgen jorlar gelmegile alarda iş gün eken, şonun için gelelbeye kalıştı. Uqqandar bardığı geldi. Kuday bilirse, şunday ıntımakçılığımız, şunday bir urudan ekenimizdi daim anıktap, bir-birimizni sıylap ötelik. Sizlerge dağı rahmat balдар. Şintip, elge görsötüp koyalı, uşularga bir nerse tartıp koyalı degenlerge. Bala çakаңар menen aman bolgulayın. Daim uşunday eldin kızmatında bolgula. Bala çakаңар menen daim sizler biz sıymıktanıp жүрör. Kervenkol, ата журтум, алтын бешигим. Керилип жаткан керемет жер бейишиң, көр оокат түйшүгүнөн чыга албай, көп күттүрүп, келбей калсак кечиргин. Жүрсөм да алыс сенден жүрөктөсүң. Дем күч болор жанга даба мүрөктөйсүң, карааныңды карегимде сактап алып, кайгырсам сыр бөлүшөр сүрөтүмсүң. Кылымдап ата бабам жашап өткөн, баары тең кимдик канын сага төккөн. Ыйыксың, сен биз үчүн жер теңелгис, Кервенкол ата конуш өзгөчөмсүң.